Erizoba tuwagambaho n'abantu batari bamwe na bamwe kutushoborra ahabwenki ab'ebyobutegetsi nibakozesa sente ombururu akabika sente ombururu hamwe n'eki abatezi b'akaruru bashemerire kukora omu bwire obo nibashoborora bumwe aha buremezi obuwe sente nyingi zirikureeta omu karuru n'okuzikubaasa kucumbagiza obuheereza. Kakeeto Ashrafu oyesimbire ahabwa kansara wa Kakoba nagira ngu abesimbire obutamanywa kiresire kukozesa esente obwe ezibarukozesa ziri ez'omuhi w'omushoro. Ekyokubanza kya byona, most of the politicians tebali popular omungeri ngu okutryinga kweseringa nakukozesa sente ez'omuhi w'omushoro ezitakumanya hizirugire. Kakeeto nagira ngu abebembezi baremirwe kukora omwoga gwabo enshonga erukureetera abayebembeze sente obwe abantu barukuteekwaho omushoro mwingi. Esente zoona ez'okureeba ngu zigiire omu karuru munonga, most especially by incumbents, nabo kuba ngu tibakuriire bantu n'abantu bakwatwa kiniga bajya ngu eziitu zikore ki ziteera ameeza. Mujeni Mari Asensio okwatire NRM ebendera ahabwa omunyishenjero wa Isingiro South yashaba besimbire okuchendeza kuhereza abantu esente ombururu. Yayongera yagira ngu abesimbire barekeraho omuze ogwo kugura abatezi b'akaruru. So ninshaba nyo ntegateeka omutwe kakugurira abaronzi ninga abatezi b'akaruru oshanga kyareetera oli omwembezi kakurabamu yagurira abatezi b'akaruru ninga yahireka abatezi b'akaruru enguzi akwa tujibaranka corruption omutamu zitu turanka corruption. Basima Francis Chairman LC1 wa Kiswahili Sero Murimbarra City nagira ngu abantu ab'obujunanizibwa tibakiteera karuru. Nayongera agira ngu obwahati abantu nibateerera karuru abantu abateine obujunanizibwa. Abo kwene baronda bembezi bakija bakirgaho bakisigira tumitima yikonsana n'uburo umuntu yakwigamba ati nyoraze wena nantegeka manya umusinzi naronda umusinzi mugenzi. Omuringo nigwo gumwe Ronald Bataringaya omutura wa mwizi yashobora ahakabiko kwebembeza sente omubesimbireho ekirikubaasa kucumbagiza obuheereza omu bantu. Ushanga bamuguragura bameki bamuha oruguto nkogwe yarurugaho barutwara nk'ahandi omuryango ebindi. So obuheereza nibushishikara munonga abo kuba nimbamwe abo n'abembezi babi abatakubaasa kukora kintu kyona kirungi. Kato Isaac ayesimbire nagira ngu okukozesa sente nyingi omu karuru ekyakabi munonga ahantunguuka y'emyanya. Oza kushanga ishanguro no mabanje hata kifuna opportunity yo kuhereza ka sente ko kugira ngo gendo urebere national supervising projects za government wishanguro yo noza kuzishashura amabanja aguwabwine oyo mu karuru buriya. Ronald Bataringaya yashaba abatezi b'akaruru obutateera akaruru ahabwa sente kugira ngu okuteerera sente akaruru nikireeta obwebembezi bubi. Toshanga kija kyareetera twabona abembezi babi obumwe n'abazayo batire mu sente batakorera abantu baza kuronda sente zabo. Kato Isaka yashaba abatura kugendera ahabigendererwa by'abesimbire habw'entunguuka ya district. Mwaterera omuntu akaruru atine teka yona ngo abo kuba no wa movement mwayikayo niyo myaka 5 y'umuguza kugaruka mukamara kitine kitwi kumurimbarara City North myaka 5 myaka 10 yawo abesimbire mu karuru ko mwaka gw'2023 bariyo nibaronda akaruru omu bantu akakwija kuterwa omwaka gukitandikire kutandika n'akaba president akaraterwa 2015 byo kubanza omwaka gw'2026. Gashakwa Susan Alino Mukisa ahabwa Tayari West.